Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng beraktivitas dengan sadayana pamugi dina dinten Sabtu ieu masih dipaparin kesehatan kenikmatana. Yuk sami-sami kurang bersyukur masih biasa menghirup udara segar di pagi ya. Wilujeng tepang sareng rombongan Sanggar Sedit Ciner di Mangin West. Oke guys, sekarang ini udah datang di acara di lokasi acara di tempat di Orok ya, di masjid di Kadipaten.